Fatala fatu pa ia mal mamalu o le tatu atu ni upele o Samoa e whaavai I le atua. Ina hawhiwhi o maia ma liu mai susu mai e tatu avelevi inga whaafetai le atua. Ona o ia e ona le malosi o malava o ia o lo mawhai ai ona tatu folau I folau ngale leo tatu atu nu. Ia tatu tatalo. We thank you that you continue to bless Samoa with great leaders, with wonderful blessings, Father God, because we are founded on you. Today, Father, we come to you in worship and with pure hearts. And so, let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, my Lord, my Father God, the Holy Spirit, and our Lord Jesus Christ. Let ears hear and let hearts receive whatever message you have for us today, Lord. In Jesus Christ's name we pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ia, tātou pepese atu le vi inga whawhetai le atua. O le whaitauina o tātou tuspa ia, e maua mai lea, e le tusia mātaio, o le mta upe luas futolu, mai le whai upu mua, se io o le sefulu ma le lua, ma o le a o whaitauina. O le lapta inga Yesu e whaatatau, ia oa o tū la fono ma wharasaio. O na whetalai atu leo Yesu I tangata atoa ma ona soo, Wa o tu la fono ma farisaio. Wa to fia e whaamatala ina le tu la fono a mose. O lea, ia o tau si usta iai. Ma ia whai mea umala tau te whaatonu inai o tau. Ai aua tau te whaataitai. Ia la tau a mionga. Awai ese a la tau a onga. Ese a la tau a mionga. Wa saunia e la tau ni a venga mamafa, e whae e ua tangata. A ua lea I lava maseisi, o I la tau, e wha ngā oi, sona tamai mai lima, e whe so ani atuai,
I le tau aveina o ia avenga. Ua whaia fo ia I lātou, mea uma ina ia I le ainga a tangata. Ua whaatele mea e tausiai upu. Mai le tusi, e tusi o lātou mua ulu ma lima. Ma ua whaalau tele pito I lalo o lātou ofu. E sa ili lava I lātou no fuanga pito ma malu I whainga ai. Ma no fuanga sili, whaapitoa I le sunako. E mana nao fo'i ia whaaloaloina I lātou, I mea potu ai tangata. Ma ia tā ua I lātou o au, ai peitai. Awa ne I ta ua se isi o outou, o le au, awa o uso uma outou. E tasi fo'i lo outou au. Awa fo'i ne I whaingoa ina e outou se isi le lalolangi le nei, o le tamaa. Awa e tō tasi lo outou tamaa I le langi. Awa fo'i ne I tā ua se isi o outou, o le whaiaonga. Awa na o le keristo tō tasi, le lo outou whaiaonga. O le tangata o outou ua sili lo na mamalu. Ia avea o ia, ma outou au auna. O le fia sili e whaamaua lalo ina, a o le whaamaua lalo e whaea ina. Ia whaamanuia mai le atua le whaitaunga o lana tusi pa ia. But what it really points to, from this reading from Matthew chapter 23, verses 1 to 12, explains fully in one sentence. The greatest one among you must be your servant. Whoever makes himself great will be humble, and whoever humbles himself will be made great. O tatou whamalo si au le nei aso. O le e au mai lava le tuspa ia. E tau le whaamatala ina. Le tā ua o le nei tusi, le tā ua o le upu, o lo au mai e Yesu. O le vai aso lea, o le toi vai aso lea, o na whio atu lola ia leo Yesu, I le sā tau, a wale whaamangalo ino atu atu angasala. Tau fo e vai taimi lea, le tau whaaperetania ina, o le Passover, o lona winga, o le a whaia Yesu Keriso, se vāwenga tele, ina ia whaasao ina umatangata. O lea la, e whai maila na apo inga. Ina ia tātou mātaala, mā o ao, ma whaalongo, I tūla whono wā o ina, e tangata o le tuspa ia, e a tātou whai au, ma tūlanga uma whapena. Ai ia tātou whaalongo longo malatutoa, maustai. Ai a o I le taimi ua mai ai. E tātou te whaalongo, tātou si tai pe ona poloa ia ai tātou e le tātou ali. Ia o ngā mose, ai ia tātou mataala foi, ia awane I tātou ta ia, ia mio a tangata e popoto lea o ino tuspa ia. O le taimi lea, o loa o tau mawhai a Yesu e ao lona au soo, ma e o loo muli atu ia te ia. O na tūlai mai ei leo le fesili, wale wa amata nei o na tātou sa ili. O ai soo Yesu, o ai soo Yesu, ia o tātou le nei vai tau, o mai a o na whaia Yesu le ngaluenga. O soo Yesu, o oe maa, o lona winga, a tātou wa o ina le tūla whono mose, ma tūla whono umale ali, ia tātou so solo ai, ia tātou wa mio. Awale a vea nisi I tūlanga, I tutonu lava o le tātou wa tunu I mea whai ma mea whapena. E alu ese ai I tātou, ma mea o umana o ina I tātou.
A whai mai lava le tusi pa ia, ma le awa o ngā ia e alofa I lou tama ma lou tina. Ia na ia whaaleva I nā I o waso. Ia o le mea le nā e whai. Ai le whapea e whai tau le tūlā whono. Ma awa o tātou I tūlā whono. Ai umai e ese tātou a mionga e whai. E le o si ina, e le whaalo alongia I tātou mātua. A whai mai fo ia le tūsi o tūlā whono. Ia e alofai, ia e momoa na e lofai le atua. O lona winga, ia e alofa I le atua. Ai le whaapea. O le alofa lai le atua, o le tele ia o mea e tātou te wā ai. O le alofa o le atua ia e tātou. Lea fo ina au maelo na alo tō tasi, ina awane I whano se e tasi. O le ala le mea tātou te whaia. Ona o lewa tātou I lo tūlanga le nā. Ona tātou atu loa lea, e tau mawhai. E a o tau wina o tātou uso a tangata, ma tātou whanau. Ia awa ne I ngalo le ngalu we ngā le atua, na whaatino o le alofa muti vale ia I tātou. O le winga la leo lapata inga Yesu le nei aso. Ina ia tātou tau mawhai, o mea lava o sau mai le tūlā whono, o tātou o na soo, o tātou o kerisiano, o tātou o tangata e lofa I le atua mai Yesu Keriso. E te tau foi ona tātou alofa I le ua tua oi, ma whamatala atu iai le alofa lea. Ina a o le taimi o sitianga, aua ne iai sesi e mele. Aua ne iai sesi e pa ule mālaia. Ia tātou wo o mawhaatasi. I le mea ua mawhai ona saunia le atua, mo I tātou lana whanau. Ia o le sina whaamalo si au le nā le nei tai au, aua fo ele whaasino sino lima, pe te whaamasino ina whaapea ia. O le whaife au le la e ama le a, le ai. O le whaamasinonga le nā e whai le atua. A o tātou whaife au, ia tau mawhai I tātou. Ia tātou a o wai ma au tau wina tangata. I tūlā whono wa au mai ele tusi pa ia. Ai ia tātou so solo ai fo ia tātou a mionga. Ia tātou mawhai o na pei I tātou o whanau a le atua soifua. Pei o na whai mai. Because your one and only leader is the Messiah. The greatest one among you must be your servant. Whoever makes himself great will be humbled, and whoever humbles himself will be made great. Ia awa nei tātou whaamaua lulunga. Ele au ngā. Awa, o mele taimi aftoia whio mai a Yesu. Ia, ona tali a leo tangata ilona ia whaamaua lunga. Ia tātou mawhai e whaamaua lalalo. Tau sa pole ale poto tangata ele sili atu lona poto ilo le poto o le atua. Na whaia I tātou, na whaia le lalolangi ma mea uma o loo iai. Ele na o le lalolangi foi. O nisi lalolangi I tua atu. Ona o le atua o le anganga. O le atua o le nganga pa ia. E nofo ia I tātou. O le tūlanga le nā. E whai atu ai se whaamatalanga le nei tae au. Le nei aso. A whai o te whaamaua lalo. E whai e ina o le atua. Ai a whaapea. E te whaamaua lunga. O lona winga. Ia e sauni I lo to I lalo. Ia e sauni le to I lalo ina. Le maua lalo ina o oe e le atua soifua. Ele whina ngalo le atua ia mea. Ai whai ina ia tātou I loa. A wala e tau te o ai. Tau te uia. Aua ne I masalo salo pe whaalango lango ase tasi lona poto. E le au ngana me o poto. O poto, ma le whaafia poto. E o whaatasi. Ia mau atua ia e ne mea tau te le maana nao. E alu ia seisi. A wā e toi o se anga. Toi a fio mai Yesu. Ia fio mai Yesu.
O lo o tātou fia ia te ia. O tātou whaamawa lalo. Ma whai le tūlanga lea e whita laima ia Yesu i le aso le nei. Ia tātou a o atu le lei. Tūla fono mose, tūla fono uma ia lo au mai tuspa ia. Ma tātou so solo ai ia mio. I le suafa o tamā ma le alo ma le anganga pa ia. Amene ma amene. Let us pray. Father God, we continue to give you thanks for all who you are. That you are the one sitting on the throne and that you are our true God. Our God for which Samoa is definitely founded. Lord God, we have listened to your lessons today. Bless Father Moya Iseu, our Archdeacon Moya Iseu Raymond Beetham. Thank you, Lord, that he leads us, that he is our priest in charge, that he is our Archdeacon who continues to teach us these things that we must obey and that we must read our Bible every day. We thank you for all these things and especially for your lesson today, that we must humble ourselves. For whoever is humble will be excelled by you, Father God. And whoever is not humble, you will left to his or her own peril. Please, Lord, let us all know and let us all be brave to tell each other that it's not about what the world gives us. It's not about anything, but all about you, Father God. Thank you for Jesus Christ, who died on the cross, through whom our sins have been forgiven. Thank you, Father God, for our Holy Spirit, who lives within us and guides us every day of our lives. In Jesus Christ's name we pray, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and we all say, Amen.